2 फेब्रुवारि 2016 नि सालो नर्थ वेस्ट दिल्लीनि मडेल टाउनाव तंनाय 21 बोसोर उमरनि आर्य जहान सालफ्रोमनि काहायनो bo कलेजाव थांनानै बागै रेडि ओंगै अंखरै थांगो नकनि सिमी आर्य जहान दिल्लीनि न लक्ष्मीबाई कलेजाव पढ़िवै दंगो तैबो कलेजाव थांगै आगय किफिलपुरु गांके 4टा नहयते 5टा अमाहाय टाइमनि बिसिंगो जरानि बिसिंगो नगो सफायै पायो फियाबा 2 फेब्रुवारि 2016 नि सालो गांके आफ्रो 4टा 5टा 6टा बाजिवै थांगा हायपनो आजराव गांके नगो सफालियाबो आफ्रो नकनि बरक रुकमान गवाना जागैबोनो कल रखलायका हायपनो बिनि मोबाइलो कल हाबलिया स्विच ऑफ हिनि साखा तेवाना जागै बरक लगे लगे न बिनि लक्ष्मीबाई कलेजाव थांका ते बिनि दल रंनि आरजागो रगो कल खलायका प्रिन्सिपल रंनो सोंका सोंमानि आगोलो साइमान काजे ब आदिनो कलेज ले फायका हायपनो कायसा लेक्चार मानजागै एकटा दिगि गाहायो केनो ब थांगै पायखा बियांगो बहिनि साखा आबोनि आगोलो ब बियां थांका साबोबाय थांका बिनि दल कुनुफानो सावै मानिया हिनि साखा अकग रक खानामानि आगोलो आर्य जहाननि फेमिलिनि बरक रक वान सुगैना खाजे आर्य जहाननि लगियो मुंसा सुगले हामिया ओंखोना हिनै आबगैनि बरक 2 फेब्रुवारि 2016 नि हरन बरक गानानि पुलिस स्टेशन थांगै आर्य जहाननि बुमंगै मिसिं डायरी रिपोर्ट फाइल सैयैखा 10 दिन याखेबा 3 फेब्रुवारि पुलिस ओ केस नतई इन्वेस्टिगेशन शुरू खलाई रिवो इन्वेस्टिगेशन जतनि सलाइसेकां पुलिस रक आर्य जहाननि कलेज सासिमाय पैला थांगो आरजागाव जाच पारताल खलायनानि बागै बिनि दल रक बाय कक लाम सालायमानि यागोलते कलेजनि स्टाफ रक बाय कक सालायमानि यागोल पुलिस रक साइमान खाजे 2 फेब्रुवारि नि सालो ब कलेजले फायगाते कायसा लेक्चार ब एटेन्ड खलायका कायसा लेक्चार एटेन्ड खलायबाय मानि लगे लगे न ब कलेजनि अंखरै थांगा हिनि साखा अकग रंनो ते ब बियां थांका कलेजनि स्टाफ ते बिनि दल रक केबो फानो कुनु साइमान याते अबरंनो नायनानि बागैनो कलेज सीसीटीवी कैमरा थेफाजाक थंगो अबनो तयै फुटेजेस रक नायनानि चेंगलायखा आरो दे कुनु सुराक रक माननो हिनै ब कुनु जागा थांमार सीसीटीवी फुटेजेस नायमानि यागोलो नखा आर जागाव आर्य जहान आरे 12टानि सिमी एकटा अमाहाका हायनि बिसिंगो ब कलेजनि हयते अंखर थांमानि नखा गेट बसाजा आबोनि यागोलो खेनो कायसा गारि फायो ओ गारिओ कावै थांगो आर्य जहान ते बबायनो थांपायो चलिवै हिंके ओ चला आर्य जहान तलांनाय ओ चला साबो ते तामो खायनानि बागै तलांखा आर्य जहान ते ओ आर्य जहाननि ओ चला तामोकलाय अबरक जत क्वेश्चन आन्सार भिडियोनि बwskango नरक जत साइमाननाय हिंके भिडियो न पैलानो हयते पाइथक जरा चया सागनाय तंगदि हाइके नरक जत स्टोरी फास्तला जत साइमाननाय हिंके फाइडिबिसि यां आया कक सायाकारै भिडियो न चेंगलायसिनाय फुटेजेस रक नायमानि यागलो साइमानका 2 फेब्रुवारि 2016 नि सालो आर्य जहान बनि जि साकबाय थांनो खरकसा सोला बाय गारि कासावै थांमानि ताबो पुलिस रंनि थानेव साइमानानि सुदु अचला साबो ते अचला ताम खायना बागै आर्य जहान तलांखा ते बरजागाव तलांखा तामो खायि खाबनो आबोनि यागोलो खेनो पुलिस रबंनि पोस्टा सुरखलाय रेवो बिनि दलंनो पुला सकां सोंगो आर्य जहाननि बैकग्राउंडनि कक रंनो कुनु दे साइमान हिनै आबोनि यागोलो खेनो साइमान खा आर्यनि आगिनि सिमिनो खरकसा बयफ्रेंड तंगो बिनि बुमुं अंखा नवीन खेत्री बिनि उमर अंखा 23 बोसोर हिनि साइमान खा ते आर्य जहाननि फेमिलिनि बरक रंनो सोंमानि यागोलो साइमान खा जे नवीन खेत्री बरकनि न खरकसा परेसि बरकनि न गानानि ते आर्य जहान बे कायजांनानि बागै बिनि बागै कक बसुं फायखा बरकनि नगो हिनि साइमान खा अरन हयते साइमान का आर्य तै नवीन बरकनि हामजागलाय तलायो ते हामजांमानि बिसिंति बरक हालक पलायनानि बागै डिमान्ड खलायलायका बरक खरकनि कायजांनानि बागै ते जानजानि नगो गसिरिनानि चेष्टा खलायलायका हायके नवीन खेत्री ब बिनि कक न तयै कायजांनानि बागै कक रक सोंगैखा आर्य जहाननि नगो आर्य जहान अंखा बायकास राजपूत तै नवीन खेत्री अंखा बायकास खेत्रीनि हिंगा बंनि कास्ट आलादा आलादा समुदायनि इंमा बाय बरक
Tei o relationship ni bagui Arju ni nogo to gosiui paio bwrwi ni nogo phiaba chalani nogo hingkhe o relationship no twiwi gosiliya. Kainani gosiliya borok khorok ni no caste juda juda wngmani bagui. Kwbangma chesta khlaimani yagulo bo bongni relationship thik wngliya tei borok khorok ni no kaijaknani bagui phano buma buphano gosiri manliya. O kok rok saimanmani yagulo police rok ni thani o tabuk hingkhe Navin Khetri no naitugui tikhlainani tamni hingkhe last time CCTV camera footages o Arju Chauhan Navin Khetri bai no thangmanogo abogui tabuk hingkhe Navin Khetri no naituklaimani borok. Din sokpaio 5 February 2016 ni sal police Navin Khetri no naituk twi bini nogo soguio. Thangui soguimani yagulo saimanka ekdin swkangya kiba 4 February 2016 ni salo adino no bini kaijago borok khorok ni kaijaklaio kubuni bwrwi bai amo bo Arju Chauhan baiya hingkhe kaijakmani kwtal kwtal wngui borok 10 dino hingkhe no kubuni jagao berainani bagui kaijakma kwtal kwtal ongkhorlai thanglaikha. O kok rok saimanma logi logi no police rok direct airport o soguio tei borok no airport no romui naharo. Airport o romui nawui bono thana o direct tubui phaio thana o tubmani yagulo kheno bono kok rok sungo jatreport. Puilao hingkhe o chwla sao Navin Khetri Arju Chauhan bai onek din swkang no bini relationship bai thangka borok kaijaklai no tongmani kaijaklailiya caste miliyani bagui abogui no ang buma buphani hamjakma bwrwi bai no pakaijakha hini sakha tei bo bai kuno lenden kok rok masalailiya aproni simi amo hai kok no police rok no sakha phiaba police rok saimano last time Arju Chauhan bo bai no gari kaui thangmani. Aboni yagulo kheno a footages rok no phunukka footages rok no phunukmani yagulo Navin Khetri afro kheno totamota wngkha afro saka bo Arju Chauhan no ang bai letlangka phiaba koyek kilometer thangui lama no bono drop khlai reka hini sakha bo. Drop khlaimani yagulo bo biango thangka abo kuno phano saimanliya hini sakha. Navin je jagao Arju Chauhan no drop khlaio hinchamani police rok kubui kubui de ar jagao drop khlai hinai nainani thangka tei ar jagani CCTV camera rok check khlaika phiaba 2 February ni salo Arju Chauhan no ar jagao drop khlaiya agari ayangni laiui thangka ar jagao busi bwthagya bokok sama tui jotono thokai manjakha ar jagao. Aboni yagulo kheno tei haino hai police rok Arju Chauhan kamai thaka hinai naituklaikha bor je jagao CCTV camera nukjago a lama o no thanglaikha tei thokai manjakma bai Navin Khetri teisa kwrak khlai bono police rok sunglaimani yagulo bo kiri jaga apro hingkhe saka college paibamani yagulo kaisa lecture Arju Chauhan nono ang tlangui thangka tlangui thangui borok khorok nini kini kesaro belai kheno walaimung kotor achainani nangkha tamni hingkhe 4 tarikh o Navin Khetri ni kaijakma sal o kok Arju Chauhan bo kaham khaino saimano tei o kok rok no tui no borok khorok nei walai laio tamni hingkhe Arju Chauhan to Navin Khetri no belai kheno hamjaklaio o Navin Khetri hingkhe buma buphani kok bai bono doka rinani nai tongkha abagui borok khorok nini kini kesaro belai kheno walaimung kotor achainani nangkha a jorao. Walaimung angsikhe kotor wngui thangka je borok khorok nini kini kesaro bulaikha toklaikha tei Arju Chauhan ni je rukutu tongmani o rukutu bai no Arju Chauhan ni totra o khaui totra hama phaiakhe tonoi rekha te ama hai jorao no Arju Chauhan ni langma chonani nangkha afro kheno o Mangkwthwi no borok khibnani khibya wngui Navin Khetri wan chupka bolongrogo de khitari mani jano hinai phiaba bolongo khitari khangkhe kuno jodi proof tongro khangkhe bono manjaknai bini kaijakmani bo sal khonase hinai abogui bo bini logi ono tlang thangka bostao dawi talangmani yagulo kheno jepro horongo afro kheno kebo nogya tei khlaiui nogo tepsa khlaiui dawi talang thangka boni je jagao bedroom kaijakbai akobai hapnani ar jagao no toni rekha silin sakao abrok joto kam paibamani yagulo kheno 10 dino hingkhe no bini sadi kaijakbai akobai borok joto samung paibai rumo phaika bini bihik kwtal no tubui phiaba je jagao bini
ex girlfriend tongo ah jago no bihik bai bo horsa sal eba ke horsa hor tongkha aboni yagulo kheno bahai kosok manamnai hinoi bo tendi no kwbangma home spray kwbangma freshness rok tubuoi nog no sarka o behavior rok no nugui bini bihik tei dog ni borok rok belai kheno wana jakha tamni bagui kwbangma home spray rok tukhainai hingke apro bo saka kaijama katal nog rok kisa motom motom ungnani nango abagui home spray rok pai tukha jate tei paina nangya tuikhe omono no kwbang khe rwui tongmano amo haikong no saka phiaba adino no borok planning khlai laikha halimono thangnani hinai haike borok thangui paikha afro ke no police rok bo borok airport o kheno romoina jakha।